LP ke pelong ya ke seng ke kue ya ke bangin wan pejat cakap taksi tolong ba tina ke pos pom na cepat snow sarkar ba kan di telun ke banida wan berkat turun aspa setelah di kiriban pelong pada deploy na kita kajian doa LP ke layak kita di konflik senam lalu ajak kendai lapas ke resolution dari sarkar India ada utang amcet eksensa sarkar jelau kan batai ini tidak bagi perslam nak sarkar India kadang suwi ke an ke bala pelong do long senam ba ajak kande mengikut kom kementerian seperti aksu katuru adu unta ke ba impala mastu tahu ke sarkar kali ter pelong ini kum kaseng mengi hablong simkian kam nak pos ko kiri ke kendia tayo hi ke karbang lam de suba yobat ni lah yobat ni ya. Tiga jengkeli kalau orang baca bagi obat tang tangut sebelum yobat dekat anak kumut. Tiga ni kepulung ini baku kesulkan ini bagai tentang bahasa penting. Misuku di pondok pasnam ini berduti ini. Ini tentang respect ke kamu kita. Rekum ngalap tak kesini yang iba kalau disebut pak judul. Taki infrastruktur taki facilities kinlo pinuni gitu. Tapi kami nanti kumno kat sangut kinong teri ini makin perform duty 24/7. Tekane kami ke biggest field jong sarkar. Tilada baru tangi ong bang hak ban jat krau reti ban I hai jiguna. Tekane ke kerwo ke bahasa sarkar ba. Kada sarkar kada sarkar kita ki anyi tak terbaru kadang listing. Ya kini ke bor pula don lupa kau jadi kisnam infil pula pan cek ro kadang pentolot kumding iba ispa kro sarkar ba nai sengu sarkar ada mengi step in hawan bu jong dok neru ban asis lang ini ki pada duty ini pan plan so nama kalau kerjam kejima ba khau ta tapi ke kini ki berbuan sebangla umlai ting tunjuk tu ong ban pen bun kli ko jelas ni don lagi baik intention tu berselandan drop bosar kai tentang ya kawan kam kai bagi bang najar keteng kam kai merat kai beriu bi ya lang tegaran ke jengmah adu tata tilada kita ibadon salor dobat wakaf insya kami i jengai ya gini masnuba kali ke jengmah bakhan kum gini kisi bingi akran dan tiga kalai dari buat juga nabi student national force pan kendit tolong ba Asam ki ong ki don lu tekin hun leno bang ti ko ri Bangladesh teki huji teki akelja ki don kalau katret ke kini ki bro fi lada ka khan kini ki cekak cek gamdai bagi detect tang pangita ki illegal immigrants detect je bon ba ki kran bukan si kajalan ka chung tengah suba ka sarkar ka de ki duty baw ng sarkar kamtam na ka home department kan pengor ka ni kam kerwo ke bahasa sarkar kolong ba sarkar nang penslam ban implement kamtam je MRSA pada ke anjong suka jalan ai sarkar suku di bagian semua bat kadiru ban ke bahasa ban patai sai supaya ba jalan itu kita ba sarkar je ke penslam ban berikan ka kalau penslam tumut ba kam semla kan snap je takabor kemuhor jong kita hidup pungut ba pai ba lapan kup kamtam lapas ke solution Wai bukan untuk resolution lapas di luar kaan kalai ke bakia kita tahu dulu kata jelas kam nyukor kata i bakam kengen kita ke pungut yang tuan nak jelas cumi dengan i kan ir komba tentang ki nang tuan betul hikmat tekin pungut tentang pasang melek kai isu coba cek dulu hantam kali ke isu blok kali ba ni nak kali yang pasang nam sok thai tentang iwan isi wisi nak penjur benlek cumi cakaro mar tentang lah syukran ada ke coding di berhak tu apa Urap tentang bahasa script. Nang ni sekmat, kabat ini dah mereka. Kali kamram juga sarkar bersuatu sekmat. Tidak ada kat juga iseng balang, kat juga isu ke step in Ramadan. Ban simti kita langkor ban cek ngatarai. Skor kamdai ban keno ba. Kini kita sedang bermuara juga mars. Nomor ni nak supek ni nak suap. Handai sarkar bunsin kali yuk tia nak kap. Wai bukan untuk resolution lapas di luar kaan kalai ke bakia kita tahu dulu kata jelas kam nyukor kata i bakam kengen kita ke pungut yang tuan nak jelas cumi dengan i kali komba tentang ki nang tuan betul hikmat tekin pungut tentang pasang melek kai isu coba cek dulu hantam kali ke isu blok kali ba ni nak kali yang pasang nam sok thai
Tentang iwan isi wisi na penjur benlej wi cakaro. Mar teng-teng lah syukran sikran. Ada ko po ring iban hap ba lang. Murab teng-teng lah syukran sikran. Nang ni sakma kabat ni lang ri kam. Kali kabram juga sarkar masutu na sakma. Tira dak khot ju isang balang kan khot ju kisu ke step in Ramadan ban simti kita lang korban cek na tarai. Skor kam dei ben keno ba. Kini kita sedang bangora ju maksud. Mar ni lah supat ni lah suap. Handai sarkar bulsin kali yu tia na kap. Tena kalian juga senginam song tak. Nila ake instruction ka ba khan do kata ya ka nukit kam jung boro isna tir kam pu isentia. Genang penjur ban khandra mender ni skmat. Bagi lo hasnong tau nu jakaru ba hap talasi. Bangim masih ban simti kini kalau kor ya kata ka benta namar nyui baka jinglai lan di burung sebar jelajuni kalau nak kasih sesi. De labangi him ta kalau kor ai ba sar ba suktu bat kan ka message bagi kot untuk isu ni isu tinggal sedek ni sekmat kena penjusu je kerat khar kam tamban cek mender bantung lai lan sebab ka jela ka jung. Kita ka message kwa sha na kalian tu isu sha sarkar bat ka ba kerwa khaduk makwa ban kiran. Kadai ru ka jing kerpat bat kadai ru ka jing maham. Ni sutu sai. Idon kita ki dalal ni sedong. Kemudian teng dalal plat merat so kelam ta lami dalal plat beriru. Belong kinong tendensi perung penkam ni kadang ada des nang te sini. Kerwo ke bahasa na kalian ke pasang dalong bahas ni. Nai pelong kum kita kinong tendensi kinong perkup. Bakin banjalam ni tegi beriu sini ke jalan ni. Ni ben sutu bakin cendok siap. Ni berkat kita bahasa di sini. Ni berkat kita ka jinju bahasa jumti pentrok. Nanti na siam ngalas ni jalan. Kata kerwo ke bahasa ni kalian juga seteng lading ilap. Ni hap berkat lebih pat. Takadang sekarang bulcin ba, nalor ni cek ya kimendari, hakane genti bemta ni hap rupan cek kita kinyong diri, kita artil benta kibang hap sukses nang skmat. Dan kalian jong keseng kam tak snat rekam isen jelas, dan long agresif ni skmat, pan talasi na pang baru bami sebab katanya.